Mawit uli kejegegan idewone raso yang ban beli dengan dapang kejegegan wateking video dari neuli swarga loke suprabe katekaning video dari nilo tamu teko ngandap kasor teken kejegegan idewone. Ade ayo masejo uduh nek adi dia angreni pengantungan jiwa permanan beli anak ibu kue dewa dampakin dadi kebelingi deh ane jani arepit kini ngidewa adi dia angreni dong mai dini idewo negak ngajak beli biasa rata beline nyin beli memudi maju-majuman tekening idewa sake walau adi ane jani ada buat syarat beli tekening idewa nunas tulung ring imane yen buat syarat beline tekene ngadi dia angreni idewe tuah beli syarat lakar ngideh tulung ngarepe tekeneng idewe mage sido juana kewala dumadak-madak ye pengideh beline tetenan tekening idewa pangsida idewa ngisinin buat inunas beline Raja dewa walang kayu sake walau do pesan yen dewa rumah semelang do pesan yen idewa sumanang saya arepe tekening pinunas beli tekening adi inde kebeli nunas aja
mirip idewo subo pedas nawang teken unuk beline. Beli tuah ngelungsur ane madan keweruhan. Beli ngideh ane madan pengajah aja tuh gitu adi. Maring ido makoresi buat beli ngideh ane madan pengajah aja ngelungsur daging-daging kewuruhan mas senjata majeng reng linggih ide sang merago resi adi sampun pupung kepradanyanan mapanakan kewalo ane jani beli subuh pragat ngideh pepelajahan nunas keweruhan mas senjata sekancan senjata danur darone tuh gitu adi suadar maning isang asisio nah ane jani satwa yang ban beli tekene ngadi pangedewo tatas yin buat kepatutan sudarmo sang meraga murid sang dadi sisyo tu adi sesampune nampi bukti yen sudarmaning sang dadi sisyo disubone lantas pragat nerimo ane madan sekancan keweruhan patut madano punia laut lantas kepatutan buat sudarman anake dadi sisyo mulus sandang patut ngaturang ane madan dano punia nyekanaya astiti bakti kewale dano punio ane katur totonan rumasat isisio ngaturang suksme majeng ringido sang meragu guru maring ido maka ngawinang syarat beliane jani ngutus idewe pangsido ngaturang guru daksina majeng ring linggih ide sang meragu guru andok leda
ida nuntun tuah beli ngaturang ane madan pramo sukseme ngaturang bakti majeng ring linggih ide sang meragu resi duaning sampun ledang ide ngicen tuntunan tekening beli ya mapa ijo kawaruhan sang kaning paramo ledang ide dang guru ngicen daging-daging kaweruhan ngicen tuntunan tekening padewekan beli boyo saking ida pamrih yen buat Sudarman beli ngaturang ane madan guru daksina boyo sang kaning ide anak kilingsir ide sang meraga guru ane ngarsayang boyo sang kaning ide meperih daging tuk itu adi nanging padut sisya ngadurang hendak kasino sake walut wah mulu dadi kepatutan Sudarman beline ngaturang guru daksina majeng ring linggih ide sang meraga guru penabean ide sang meraga resi